My leaders Nijani. So yena uphumlane lo. Njengamanje sikwi-app okuthiwa ubani Fedgroup. Okay. So this is the first place engithandayo ke mina. This is where the magic happens. So njengamanje la basinika izinto esingakwazi uku-investa kuzona. Lana kudilwa nani? Kudilwa ne-farming kakhulukazi. Uyayibona? Izinto nje zama-farming ngoba noma uthi ulubuka la ngiscrolla nje. Inasi isihlahla le osola, amakinati, imoringa, oletisi, inyosi, insango, amakinati, ama-berries. Uyayibona lo nto le? So leyo nto le ikunika ukuthi ukwazi uku-investa kulezi hlahla. Okay. Ake siqale ngalesi nje la phezulu sisibone ukuthi sithini. Lesi sihlahla sithini? Okay. Seyibo yonke into ibhaliwe la. Siyakutshela lesi sihlahla sithini. Sithi mina uma ungithenga ngo-150 ukwazi ukuthola isihlahla esisodwa. Uyayibona lo nto? Ngo-150 ukwazi ukuthola isihlahla esisodwa. Inzalo yakho mina ngizokubuyisela yona u10% for 2 years. After 2 years imali yakho iyobe isibuyela. Okay. So ngitshengisa futhi ukuthi example into kanjani. Sengibuka ivideo ikhona la, ivideo abayipostanga. Okay. So njengamanje uyabona la ngezansi la babhala ukuthi 15,643 available. Ihlahla ezi-available lezi esingakwazi ukuthi kwenzeni sizithenge. Uyayibona lo nto leyo? So into omele uyazi bona i-interest i-profit yakho bazolokho bekulethela yona kancane. Into engi-experimentile le ngayibona. Ngithengile mina imoringo tree ngisazongitshengisa futhi nalokho. Ake siye kulokhu okuzokwazi uphinde ukuthi dlalela ivideo so that uzokwazi ukunderstanda kangcono. Bese ukuthi okay, isola le. Nayo isola uthi ayibona ibiza kanjani. But at least uma unento oyenzayo eceleni ekwazi ukwenzela imali. This is the place ongazi ukuqhamuka uzo-investa kuyona. Uyayibo. Lana bakutshela uku-investa la kuqala kumali ku-7,500, 10% for 20 years. Uyayibona lot? Amasola ase-available it's 1,338. Uyayibona lo nto leyo? Lawa kuba ama-steps ke lawa abakuchazela wona ukuthi kusebenza kanjani. Uyayibona le nto leyo? But ngiyathanda ukuthi makukhona ivideo, okay, na ivideo, le video lena idalela ukuthi ikuchazele kahle ukuthi kwenzakalani kanjani. Ake sithule silalele mina ngizochaza ngesiZulu. Urban solar farming is an innovative business model that allows you to invest in a rapidly expanding sustainable industry. Through Fedgroup